Karibuni wapendwa kwenye channel ya Neno la Uzima. Leo tuna topic tunataka kuzungumza juu ya maandalizi ya ujana. Maisha yetu yanajengewa katika gisi tunajiandaa. Mtoto huwa anazaliwa, na akishazaliwa anazaliwa ndani ya familia ya baba na mama. Mtoto anakomaa, na katika psychology wanaonesha ya kwamba tayari mtoto akishakuwa na miaka kama 6 anaanza kufata pattern za gisi wengine wanafanya. Vitu vingi ambavyo tunavifanya katika maisha yetu zaidi tumevijifunza tukiwa wadogo. Kwa mfano kukula sisi wenyewe, kuanza kumfundisha mtoto ya kwamba anaendaga chooni. Ninataka kuzungumzia sasa katika hali ya kusema mtu sasa amekuwa kijana. Na tukisema kijana kwa leo inatokana na content. Kuna wengine wanajuazia kuwa kijana ni wakati unaanza miaka 12 kuendelea. Katika mabinti wakati wanaona siku zao ndio wanaona ya kwamba tayari wamekuwa vijana. Katika ulimwengu ambao ni wa kuendelea mbele wanawaita ma teenagers. Lakini mimi ukiniuliza sasa kijana ni nani? Kijana ni mtu ambaye sasa ameanza kujielewa na anaanza kutafutisha maisha, akitafuta kujijua yeye ni nani, na akitafuta kujua ni kitu gani ambacho nitakifanya, na kutafuta kujua nitakuwa nani. Kwa sababu tukubaliane ya kwamba katika maisha yetu huwa tunakuwa ndani ya akili yetu tunaanza kujua mimi nitakuwa dokta, mimi nitamuoa mwanamke fulani, ninapendaga mwanamke ambaye anakuaga hivi, wala mwingine anasema ninapenda kazi ya hivi. Yani katika maisha ya ujana tunaanza kuandaa siku zijao. Na natafuta nikwambie uko gisi ulivyo leo kwa ajili ya gisi ujana wako uliweza kuwa. Na siku ya leo natafuta kukupatia step ambazo unaweza kuzifata ili ujana wako usiwe ujana wa kukufa bure, lakini uwe ujana ambao utakusaidia ndani ya maisha. Maana Biblia inasema ya kwamba kila mtu anavuna kile ambacho anakipanda. Leo utataka upande maharagi, kisha nafika siku ya mavuno unatafuta kuvuna mchele. Haitawezekana. Unavuna kile ambacho unakipanda mwenyewe. Mtu mnaweza kumuona leo yuko na struggle ndani ya ndoa, kukazi, wala na marafiki, lakini ni vizuri uweze kuelewa ujana wake ulikuwa aje. Kwa sababu kama ujana wako umejaa trauma, umejaa vitu vingi, kuna wengine wanawabaka, kuna wengine wanapitia vitu vingi, unakutana ya kwamba ina result ya kwamba consequence inakuwa kubwa kule mbele. Na ndio maana leo nimetafuta kukufundisha neno la Mungu linasema aje gisi tutautunza ujana wetu ili tujiandae kwa ajili ya maisha ya kesho. Kwa sababu maisha ya kesho ni ya muhimu sana na yanadepend na gisi unautumia ujana wako. Kingine kitu ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo tunavipitia ndani ya maisha, tumeshakuwa watu wakubwa, magonjwa, tatizo, lakini ukirudi nyuma una trace utakuta ya kwamba katika ujana wetu kuna vitu ambavyo tulivifanya. Acha nikupatie mfano tunaishi. Unajua kwamba unaweza kuanza kunywa pombe saizi. Yani unakutana mtu ameanza misuse alcohol. Siyasema ya kwamba ujana wako umeutumia katika kuionja pombe. Kuna mtu anakunywa ana misuse kabisa alcohol. Anafika saa muda wa miaka kama 40 unakutana imesha mfanya vibaya, imemharibu kabisa. Wala kamata mtu anaanza kuvuta angali na miaka 12, 13 kupandisha, na anaendelea na vuta hivyo. Unakutana umeanza kitu mapema, kimechukua muda mrefu na kinaharibisha ujana wako. Sasa kitu gani tunaweza tukafanya ili ujana wetu upate kuwa ujana mzuri ambao unaweza kutuongoza katika siku zijao, tuishi maisha mazuri ya kucontribute ndani ya jamii, na tuweze pia hata na sisi kufurahia maisha ambao Mungu ametupatia. Katika Biblia tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 33, Biblia nasema hivi: bali tafuteni kwanza ufalme wake Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Context ya hii Bible verse ni kwamba Yesu alianza kawaambia watu wanababaika sana, nitakula nini, nitavaa nini, nitatembea aje. Lakini akawaambia kuliko mbabaike na hivyo vitu vyote, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote hayo yatawafata wala mtazidishiwa. Step ya kwanza, wewe kijana ambao umeanza kujua ulimwengu, ambao umeanza kujihisi, umeanza kutambua vitu, step ya kwanza Biblia inatuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Na
Unaweza kutokea watu tofauti kuwauliza, kutafuta ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unatafutwaga? Ndiyo, ufalme wa Mungu unatafutwa kwa sababu ni choice ambao unaiweka mwenyewe. Na acha nikwambie, hii choice kuna watu wanakuja kuifanya nyuma, wameshakuwa watu wazima. Mara nyingi huwa nasikia wananiambia, pastor, kwa nini sikumjua Mungu nikingali kijana? Kwa nini sikuchukua ya maamuzi nikingali kijana? Step ya kwanza katika maisha ya ujana ni stepu ya kuchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, na ndio mwanzo wa kutafuta ufalme wa Mungu. Kwa sababu hivi vyote ambavyo tuko tunaenda kuvitafuta, unakutana tunafanya vitu vingi ili tuvipate. Kwa mfano, unakutana katoto kanaanza ukahaba, kangali katoto kadogo, juu tu kapate hivi vitu, kapate hivi. Lakini Biblia nasema tufanye utofauti, tutafute kwanza ufalme wa Mungu, na haya yote ambayo watu wako wanayatafuta yatatufuata na tutazidishiwa. Mungu atayatupatia. Ni kwamba Biblia inatuambia kwamba tukitafuta ufalme wa Mungu, hivi vingine vyote ambavyo ni vizuri vinakuja kama matunda, as a by product ya wewe kutafuta ufalme wa Mungu. Inawezekana kuwa kwa leo umekuwa mtu ambaye uko unaanza kutafutisha maisha, kwa sababu katika haya yote ya hali ya ujana ndio mahali ambao unaanza kujiprepare. Wengine kunakuwa development ya mwili wao. Wengi wanatumia muda mwingi sana ndani ya jimu kusema wawe kabisa na mwili wa kuonekana. Wanamke nao, mabinti wanatumia muda mwingi katika hali ya kujipenda, yani wanatia vitu vingi kwenye mwili ili mabadiliko yapate kuonekana. Lakini siku ya leo ninakuja na ujumbe kwako wewe kijana. Stepu ya kwanza katika kuyafanyikiwa katika maisha yako ya kuutayarisha ujana wako, stepu ya kwanza ni kuutafuta ufalme wa Mungu. Na katika kuutafuta ufalme wa Mungu unaanza kwanza na wewe kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako ndani ya maisha yako. Kwa sababu Yesu Kristo anapokuja ndani ya maisha yako, anabadilisha maisha yako, anayafanya kuwa na lengo nzuri hapo mbele. Anakusaidia ili uweze kuwa mtu mzuri, na ujue jinsi utaishi na wengine, utaishi na jamii, utaishi na marafiki. Kwa sababu kama unaanza maisha yako bila oga wa Mungu, bila hakuna kitu ambacho kinakufanyizia mipaka, na neno la Mungu ambalo ni Yesu Kristo unamchagua ndani ya maisha yako, yeye anakuja na kuyabadili maisha yako. Hiyo ni step ya kwanza. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Hivi vingine vitu vyote, utajiri, mafanikio, vyote vitafika vinatufata. Step ya pili inaandikwa katika kitabu cha Warumi sura 12. Biblia inaanza kutuambia katika ule mstari wake wa kwanza ya kwamba Paulo anatuchallenge akiendelea kuenda kutuonesha ya kwamba katika pia kuutafuta ufalme wa Mungu kuna ingine step ya pili ambayo imeandikwa ndani ya Biblia. Inasema hivi, Paulo anaandika akianza akisema hivi: basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe thawabu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ni kwamba Paulo anatuchallenge kwenye step ya pili ya kwamba tuitoe mili yetu kuwa sadaka takatifu. Inamaanisha nini? Unajua, ukianza kujifunza, sadaka ni kitu ambacho kinaenda kutolewa fasi. Wakati unautoa mwili wako kuwa sadaka mbele ya Mungu, inamaanisha ya kwamba wewe hauna tena right hata moja. Right zako zote, haki zako zote zinapotea. Anayekuwa na haki juu yako ni yule ambaye anaenda ukutoa kama sadaka, ni yule ambaye anakupokea wewe kama sadaka. Na Paulo anatuchallenge ya kwamba tuweze kuitoa mili yetu kuwa sadaka takatifu, kwa sababu ndio ibada ya kwanza iliyo takatifu. Na gisi gani huwa tunaitoa mili yetu kuwa sadaka takatifu? Ni wakati tunaamua mapenzi yetu ya mwili kuyatia chini, kwa sababu mwili huu unakuwa na vitu vingi unataka. Mwili unaweza kukuongoza mu vitu ambavyo hauna uwezo navyo. Lakini wewe kijana, wakati unatia maisha yako ndani ya mikono ya Mungu, unajitoa kama sadaka, Mungu anaanza kukuongoza. Na kitu ambacho Mungu anafanya ni kukupatia Roho Mtakatifu wa kwake, ambaye anaingia ndani yako. Na
result wala matunda, kama jinsi Paulo anasema hivi, wakati tunaitoa mili yetu kuwa sadaka takatifu, na ndio hapo tutayajua mapenzi ya Mungu yaliyo hai tena makamilifu. Ni kwamba huwezi ukayajua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ikiwa ya kwamba mwili wako haujautoa kuwa sadaka takatifu. Na kuwa sadaka ni hali ya wewe kumpatia Mungu maisha yako, kuacha Mungu mwenyewe ayaongoze. Na Mungu huwa anayaongoza aje na gisi gani utayatoa maisha yako kuwa sadaka takatifu? Tunarudia pale pale ya kusema step ya kwanza ni kutoa, wewe unampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yako. Cha pili, na wewe unautoa mwili wako kuwa sadaka takatifu, yaani Mungu mwenyewe anauongoza. Na matunda ni kwamba Mungu atafika na kufanya wewe upate kujua mapenzi yake ndani ya maisha yako. Acha nikwambie, Mungu anakuwa na mpango na maisha yako. Hatukufika kwa hii dunia tu by accident. Kuna lengo fulani Mungu anahitaji kulitimiza ndani ya maisha yako, lakini inakuchukua wewe kumpatia Mungu maisha yako, kisha umwache Mungu akuongoze kupitia Roho Mtakatifu na uweze kuongozwa ujana wako na Roho wa Mungu. Hakika ninakwambia ndugu yangu, wakati unatoa mwili wako kuwa sadaka takatifu, wakati unajitoa kutafuta ufalme wa Mungu na haki ya Mungu, matunda ambayo yatatoka ni kuyajua mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni vile vitu ambavyo utaanza kuvifanya ambavyo vinamfurahisha Mungu na vinakuongoza katika mafanikio. Kuna watu wengi ambao ujana wao wameamua kuutoa kwenye mikono ya shetani na shetani akawatumikisha. Kwa leo kuna vitu vingi ambavyo wanavipitia ndani ambavyo watu wanaweza wakaviona, wanasema huyu mtu anateseka sana. Kwa nini anateseka hivi? Lakini mengi ni kwa sababu mwanzo wa maisha yao katika ujana wao unakutana either kuna vitu ambavyo walikuwa involved ndani, hawakuyatayarisha maisha yao vizuri, na maisha yao unakutana yanaendelea vibaya sana. Unaweza kuwa ndani ya ndoa, unamwona mtu kazi yake ni kumpiga mke wake kwa mfano. Wewe unajiwazia kwamba amejifunza tu akiwa mkubwa kumpiga mke wake. Amna, inawezekana katika ujana wake kuna mambo mengine amejifunza akijiwazia kwamba kumpiga mke ndio hali ya kumsaidia. Na kuna watu wengine wanapigana, anakuambia yake kasirika lazima apigane, kwa sababu amejifunza ndani ya akili yake katika ujana wake hali ya kuresolve problem ni kupigana. Lakini nataka ni kuchallenge siku ya leo, wakati unayatoa maisha yako kwa Bwana, ujana wako Mungu anauhifadhi, hakika utaona mafanikio. Hauwezi ukazifata hizi pointi mbili ambazo nakupatia kisha usione mafanikio. Cha kwanza, tafuteni ufalme wa Mungu na haki yao. Hivi vingine utaona gisi vitaendelea vinakufata. Kuna favor ambayo itakufata, kuna mafanikio ambayo utayaona. Na cha pili, kuutoa mwili wako kuwa sadaka takatifu kwa Mungu ni kwamba wewe hauamui tena juu ya mwili wako, lakini unakubali neno la Mungu liamue juu yako. Neno la Mungu linasema aje juu yangu, na hiyo itakuongoza katika mafanikio na mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako, kwa sababu kuna mpango ambao Mungu anao na maisha yako. Wewe kijana, wewe binti ambao unanisikiliza leo, ikiwa ya kwamba unahitaji kuyaona mafanikio ndani ya maisha yako, uanze na katika hali hizi ambazo nimekuambia. Zitakusaidia na zitakuongoza katika mafanikio, kwa sababu kwa leo tuna mambo mengi ambayo yanapitika ndani ya jamii, na kama hatuwezi kumsogelea Mungu katika hali ya kujitoa kuwa sadaka, inawezekana tujichanganya na sisi unakutana tunapitia yale ambayo yanaturudisha nyuma, ambayo yanatusimamisha, ambayo hayatusaidia ndani ya maisha yetu. Lakini katika kumfuata Mungu, katika kuyatenda mapenzi ya Mungu, inatuepusha na mambo mengi ambayo yasiyofaa. Ukweli ninakwambia kwamba huwezi ukafata hizi step ambazo ninakwambia kisha usione mafanikio. Kweli kabisa, kama unafanya vile usione mafanikio, manake neno la Mungu alitumika. Lakini nitakwambia limeshatumika kwangu, limetumika kwa watu wengi ambao ninawajua, na wewe pia kijana ambao unanisikia saa hizi, itatumika ikiwa ya kwamba unanifuata. Haujachelewa. Inawezekana kuwa mahali upo ndani ya maisha yako kwa sasa umepoteza matumaini, mtu amekufanyizia vibaya, mtu amekuongoza kwenye maisha mabaya. Ukingali na muda wa kurudia, umfuate Mungu na umpatie maisha yako, na yeye pia atakusaidia na utaona mafanikio. Asante sana kwa siku ya leo. Ndio lilikuwa neno ambalo nilikuwa nalo
la kuchangia pamoja na wewe, ulifuate na ulisikilize, na Mungu aendelee kukubariki na ufanyikiwe huko mbele. Amena.